Nalazimo se na jezuitskim skalama i na jezuitskoj poljani, ali u Game of Thrones se nalazimo na Walk of Shame. Ove jezuitske skale su postale popularne, natrpane, puno golih ljudi ujutro. Došlo do razine da se ne zovu jezuitske skale, nego se zove Walk of Shame. To nam je napravi internet da smo više na Instagramu, Twitteru i da smo više u King's Landingu nego u Dubrovniku i u Hrvatskoj. Turistički vodič koji je uvrstio Game of Thrones ture u gradu Dubrovniku, možemo i tako to reći. Hoćemo se malo prošetati. Možemo, hoćemo ni zaskali, hoćemo Walk of Shame. Ajmo ni zaskali. Kako je došla ideja? 2012. Kad sam šetao po Amerikama, kad sam se javljao familiji, onda sam vidio da su Ameri i cijeli zapadni svijet zaluđen tom stvarčicom poput Game of Thronesa, unače svime što je vezano za film. Krenulo je i uspjelo je. I'm sorry. Imam onu turu koja ima i povijest. Jer on kad prođe kraj Kneževog dvora, jer snimao se Game of Thrones u dvoru, ako nije se snimao, njega to ne zanima. Sad zamisli, dođeš u neku povijesni grad koji je tu preko 1000 godina i ne zanima te šta je Knežev dvor. I naravno snima se i zbog ovih breakova, ovih povrata, poreza, taksi, da ne bi ljudi mislili da Hollywood snima samo zbog ljepote, oni to rade zbog novca. Doprinio da je donio mlađu populaciju, mlađa populacija je sva na društvenim mrežama. Mislim da oni više prenose stvari o Dubrovniku, koliko ih se dojmilo, nemaju zamjerki. Koliko su strastveni ti fanovi Game of Thronesa? Vidjet ćeš kad dođeš na turu. Čekamo upravo turu, još nekih 15 minuta. Evo, osim što vodiš ture i vodiš ti svoje osobne ture, putuješ po svijetu. Putujem po svijetu. Što si se vidio, prošao? Svašta. Ove godine još Centralna Amerika i vidjet ćemo. Ima još, svijet je malo velik, ali lijepo je vidjeti druge stvari. Znači, svugdje otići, svugdje vidjeti, tako da vidimo koliko je nama dobro ovdje. Game of Thrones and Dubrovnik too. Can you come a bit closer? My name is Ivan, Ivan. Pretty easy to remember the name. You will not call me Ivan the Terrible because it's not too hot and it's not too crowded. What is the biggest connection between this city and California? There was one lady leaving the King's Landing, sent off to Dorne,